Ita papagayam, isabot mi kada kayo, teserya tayo ita alawas anapauluhan. Sika, tikirid ko. Lito'y drama tayo. Sonata ni Ayala. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you. Anya, iho. Anya ti plano. Urayan na ka ni Uncle mo Romeo ije Canada. Anya? Ada ka nun agur-uray at trabaho ijay. Kasta ka di, mama. Kas lang aming awan asam ko nga umatayo. Anya nga ron ti kayat mo. Ano samlatan ti trabaho. Awanan sa pula iti trabaho kan posisyon ko kas engineer iti kumpanya, mama. Kan natalgad ti kumpanya ang ayan ko. Uray pay. Napimpintas tayo nga opportunity, iho. Sige, mama, panunong pay. Awan iti planok, ti mapan iti sabali a lugar o no pagilya. Nga masaan na dakas no sa pulam tinapimpintas pa'y agasat mo iti sabali a lugar. Sa anak pa yan makaikadeng, mama? Agam, anytime, ipatulod na ka nun ti plane ticket mo. Ha? Saan mabalin, mama? Apay ngay nakmandak launay. At daan ako iti hustong edad. Kang runaan na. Nakapurpos ako, kan adaan ako ni tinatalgad at trabaho. Saan mo kumapaayan ni Uncle Mormio? Kapara itinaranranyag amasak bayam, ti pampanunutan na. Ito na ang araw natin. Anya? Anyat is ma'am. Day taman kanta mapatpatukar. Manipod iti stereo dahito yung restaurant. Pwede ta kanta. Tunggal lakit din at data dito. Maira na ang mapatpatukar dahito kanta. Siguro, Song of the Week na rin ta. Saan asikat asinger tinang kanta. Napintas. Punya ron. Nagtingkas. I'll be right by your side. Magus-gustuak man dahito kanta. Oh? Wen. Kaya't ko. Babaeng dahito kanta. Malaglagyan na. Anya? Mabalin ka diha dahito kanta. Ti agpaay atanda. Ti panagtugmok tirik nata. Sure. Ket no bilang tagin na tayo ta. Dayta kuma ti mangipalagip iti tunggal maysa kadata. Wah. Aday bagam? Awan. Sige. Tangay nalpastan na nga. Apartan. Agsubliak pa iti opisina. I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day Damat-matlaw ko king ka dyan, Ray, bro. Anya na ta? Manungal dawon na nadlaw ko asan ka matimtimak kandawan ka kanay gayam. Ha? Ada ka di parikot yo kinilin? Awan, Greg, bro. Anya ka ti parikot mo? Ada sakit mo? Wino marikrik nam amadi iti bagim? Awan kara kita ti parikot ko. Ngam kat di. Ti kayat ni mama ama pasamak. Abay. Amuna ka din ti ayan-ayat yo kanlin kat di na magustuhan? Saan? Ngam kat di. Adagayam nagtulagan da ken Uncle ko Romeo iji Canada. Ha? Wan Greg. Kayat ni Uncle ko Romeo ama pana ki jay. Tadda ka nung nagururay at trabaho ki jay. Anya? Ne. Kahit mo asawan, bro, panawam ti trabaho mo dito, panawam nilin? Dahil tangarap ti parikot ko. Saan ko nga muna niya tiramida? Kan kasano nga ibagak na niling. Kumusta kayo matin kini dyan? Nabayag adyak nakita ida na ka ni Greg.
So far, okay mat. Awan mat parikot, friend. Amom, nakasat ka unay kan kuana. Ngamin nasingpat, kandi adal. May nga inhenyero. Kasta ka di? One friend, saan lang nga dita? Gwapo. Sana all. Wanya ron. Kaano nga tamot ang makasara ka katikas kan kuana? Ay, palalo ka mat. Ay, mabitlaan. Adan samot kurso na adagan ka ni Greg. Anya? Allah ka. Haawan day jay. Kaya't naklakan mo best friend. Si Kamot. Ay, nabilma. Kastala ang tirugrugi na. Ngam, pagangayan na. Agrayon to ken ka. Saan ko nga mo, friend? Kas nagayam lang ti mariknak para kan kuana. Kunam laday ta. Tasaan pa'y anagrayo ken ka. Ngam inton agaraman. Agbali mo't laang tiriknam. Kat, amangan na saan mo ang mapupuutan. Inaklon mo to gaya man. Dahil tanti jakam mo. Jak mo't kidi may baga Ay, sa bagay mo't kitiya. Narigat mo't no ko na madi mo kayat. Narigat ti agsa o iti patapos ako na da, friend. Gusto ka dita. Katuan. Katno kas pangarigan. Awan dakas na. Total, nasingpot ni Greg. Saan ang narigat nga ayatan di kaskan ko na, friend. When mat kit diya, friend. Kasano no di nakayat? Yun lang. Saan ko matakayat asyak ti mang tedi ti motibo nga gayatak. When nagkursonada akong kuana. Awan mo't ket di Ay na, friend, uray kastuyak laang. Salak nibak mat ati dayaw ko. Jak kayat nga agbalinak ana babae ti imatang ti lalaki nga ayatek. True. Husto ka dita, friend. Uray kunada nga data yun iti moderno panawen. Di na kaya tasawen. Kay babata yung matlao na yun ti kinatao tayo. Girl, I need you. I need your love. Nasaya at nasimmangpet ka niha. Apay, papa. Ada ka di parikon? Imayta ni Rodel. Anya? Simmangpet gayam. Anya kumat ka po na nga umawag. Awan mo't relasyon mi, papa. Amok pa yan. Agam siguro akit iring-ring naman ang tiniknalakin ka. Sorry, papa. Ngam addan kayan ayat ko. Ay, imagamtukan ko na Wan, papa. Addan nagkinaryan mi kan dyan. Isu sa bagay, awan makunak kini dyan. Professional kin nasimpet. Kan? Iso kay ayatek, papa. Nupay kasta. Kasaritam lata na saya at ni Rodel nakita kayo. Wan, papa. Kaya't kumata makasarita. Ibagakan ko na awanan mauray na kanya. Kat sardangan na kon. Kasta ti Rumbang iha. Kasarita man na saya at tatlo sana makapanunot iti dakes. Sanak mat atay tao nga arugante, papa. Amok dayta, iha. Taure awanin di mamam, bayat ti panagdakkel mo. Pinatalor ka na saya at nga ubing, kina nagbutang iti Diyos. Awan matkit di ti mapilaw ko kon ni Rodel. Tanatak ng mat. Ngam, papa. Awan mariknak nga ayat para kan kuana. Eto na ang araw natin. Anya di kino na, friend? Simmangpot ni Rodel kat kahit nangagsarap kayo? Wen nga rod, friend. Anya nga rod itati plano? Saan ko nga rod nga amo no niya ti aramidek? Titay, saan masaktan ni Jan kan saan nga gimon? No siyak ti si ka. Ay, ibagamon kan ko ana. Isumat ket di ti pampanunutek. Tasaan ko akayat nga adda saan may apag kinaawatan. One a friend.
Kasta ti kasayaatan nga ramidem. Ano, ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, ha? Simangpet ni Rodel. Timaysa ka dagiti nakaribal mo kanya. Ita. Imawag nga ron. Ket kayat natin makipagkita kanya. Okay. Kayat kumata makasarita. Ta ibagakin kwa nang awanan mauray na kanya. Ta, at kan kayan ayat ko. Okay. Kayat mo adwa ta? Si Kaman, okay lang, ken ka. Sure. Saan ka nagdanag? Nasaysayat pa kay dinudwa ta, tapno mamatin tilo ko. Kasta nga, Rod. Ibagakin ka. Saan kung ipalubos nga dapay makaagaw ken ka? Agselos sa tilab ko, ha? Talaga. Selos at tanda tinapudno a panagayat ko ken ka. Saan ka ngagdanag? Tapulos adi kan to'y sukat. Anya man ti mapasamak. Uray pa'y asino dagiti akaram kanya. Rumbang lang nga di nakisukat. Ano si kanti mapukaw kanyak. Kayat ko pa yan nga angis ko't magsat. Sana all. Isa patak na ita. Awan pong ti serserbi ti amin kanyak. No si kamot kanti mapukaw itipyag ko. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my love. Talaga lang, ha? Kinasinarak yun ti may sa kadagiti kapingitan nga grayo king kuan. Kasta nga ron. Yagnagan iti Rodel. Anya nga iti reaksyon na di inyam-am mo na kanilin. Awan. Kasla nasukaan. Sana nakasasao ti loko. Ipagarup na siguro ang makapuntos pa lang kinilin. Mapalin ah. Saan ka nagsasao? Isoda lang. Di mngagak lang iti saritaan da. Tanarigat ma. Gusto mat gidi Sinango na anasaya. Owan Greg. Dahil tama ti dayawakin ko na. Sana bastos. Kas ka rin ti daduma. Isungarod ako na kanagasat ka unay. Tanasingpat ni Lin. Sa pala ko mataawan to ti tumao da parikot iti relasyon mi. Nang rona no talaga adi malapdan ti adayok. Apay, talaga ka di matuloy ti papan mo? Kasta ti kayat ni mama. Aguray ka. Apay nga isuda ti nag-decide para king ka? At sakit ni mama iti puso. Kat saan ko akaya ta siyak ti pakaigapuan ti dake sa mapasamakin ko na. Sa anak nagtong paliti kayat da. Adamot kay di rason. Katima ko nak, sa nagaputawan talag ko di kainayat mo. Ngam narikatima ko na nga LDR, o no long distance relationship. Nagkakaroon ti pampanunotag. Amangan mo adan tuket di aglamis kada kami. Girl, I need you. I need your Ada ka matgaya man dyan, iho. Apay ka di mama. Kasla na pagkaragsakan nyo. Talagang ada. Iho, ato yo. Tanya na ito. Daytoyan ti plane ticket mo para Canada. Anya? Isarog yamo daging paki. Inton o may alawasan ti flight mo. Mama, ako Ay, saan ka nga agrason pa eh? Total kat bayadan dayta ni uncle mo. Sige Agpakada ka matan iti kaayan-ayat mo. Ngam... Manmano dayto yung oportunidad, iho. Kan may isa,
Para matlang daytoy iti masakbayam. Kababain mo't kada uncle ka nanti. Wala. Nag-effort da ng tulong kan ka. Awan itirik nakti umadayo, mama. Amo, nga para matlang iti naranranyag masakbayam daytoy. No, mirisem, uray dito yak lang. Amok ang makaurnungak mo. Tanang nga tumati posisyon ko iti kumpanya nga ayan ko. Amok. Ngam amag anapimpintas ti agururay kan ka anapintas agkasa ti jay. Saan ko nga mo, mga? Amok nga dadakkel a rason. Dua pa adi mo kaya ti umadayo. Saan ko nga libak? Saan ko kaya tapanawan ni Lin at dapan nakabalin na? Abagan no isukat na ka, kasta ka di. Agtaloy ka kanilin. Narigat ka ginadayo. Masapol nga agtalag kayo iti tungkal maysa. Iti panagin na dayo yo. Maso ti kinapudno ti tunggal maysa kada kayo. Siguro. Amok naman maramidak. No di timang surot iti pagayatan niya. Sige. Padasak, mama. Love? Pinit batam ti dakulap ko. Apay. Kaslag mamayong ka. Ada ka di marikrik na? Mahala ka dyan. Saan ko nga mo no kasalwarugyak? Ada ka di parikot? Nakalidliday ti langam. Something wrong? Sa pala ko matasaan kantong agbalbali yung bayat ni kawan ko. Anya? Kaawan ko, kunam? Apay, sa dino ti papanam? Saan ko alam naman na ito eh. Kung ako no saan to ang mapasamak. Ti anya? Apay, sa dino ti papanam? Hindi Canada. Canada? Ngam, apay nga italaang ama sa kanyak tayo eh. No kasta nagsarita kayon kinlin? One Greg. Ay, ti reaksyon na. Nakiktot. Kaya nung nakitak tiliday karagiti matana. Uri sino mat, bro. Agasam dahi ta. Kinilaat mo. Saan ko nga minanam naman na kasta kadaras na iti paspasama. Mas dawag nga ron. Kano lang dahi di pa nang ibagam kanya. Ngamita, mapankagaya man. Sana ka naragsak. Tawan kasta plano. Amuglatan ti kang runa na rason. No apaya di mo kahit tumadayo. Greg. Nilin, saan ka di? Puturay ta. Saan ko akayat nga ginadayo kami? When takas tinakunaking kay tinaminsan. Nariga ti long distance relationship, bro. Kumusta ti ba nagsari tayo kini dyan? Pilma. Oo, apa yan? Agsangit ka matan. Kaya't napasama ka? Kaya't nga di opisina tayo agsangit. Apa yan nga, Min? Nagapa kayo kini dyan? Naglugo mo tanda dyan tao? Apay, ada ka din na doktalam asabali a babae itibiyag na? Saan? Umadayon ni John Ray. Anya? Ay, talaga nga rin ngayon sukat na kan. Saan, friend?
Nga mapanan ni Jay Canada. Girl, I need you. I need your love. Of my life. Ada ka matan, friend. Kumusta ti pinagsarita yung king Jan? Vilma, Ay, apa yan? Magsangit ka matan. Anyat na pasama. dito'y kantin nga isangit ko. Apay nga, min. Nagapa kayo kini Jan? Naglugo mo tinda dya tao. Apay, ada ka din na duktalam asabali a babae itibiyag na? Saan, Vilma? Umadayon ni John Ray. Ha? Talaga ka di ngayon sukat na ka? Saan? Mapana ni Jay Canada. Ay, kasta ka di. Di na yung bagbaga kanya. Nabayag ka no day, Jay. Itan ama tuloy. Kat nagkasat ka na unay. Sana all. Kasano kumaama ko namot na nagasatan. Kit umadayong arudan. Iso nga ruda madanaganak. Pagdanagam ko mangay, kat nakasingsing putmat di love mo. Love na kalaunay ni John Ray. Wala. Ngam narigat ti long distance relationship. Aniya? Ay sus apo. Di pala nakapampanaw day tanti pang panunutan. Natural. Amangan no. Saan kami ito nga kita pa eh? Ha? Anya ka din day tangay bagbagam aya. Tsaka mo, Vilma. Nga madanagan. At tayo ang mapasamak day ta. Kan saan mo man napampanunutan ti kastata? Ulitak, nagasat ka unay. Ha, nagasat ka. Sana all kunak manan. Tsaka mo, nupudnutan ako naman nagasat, friend. Makunak ang nagasat ka, taimton sumangpet, agkasar kayon. Kalpasan na, alait na kamatun ijay. O di na saysayaat man ang tigasat mo siya. Nga mailiwak to itikawan. Anya kumat pa kay kawaam. Sana parikot tayo ta. Tangay high-tech mat itan. Advance itan ti technology. Anya? Oh, ada Facebook, ada Messenger. Kan, mabalin yung sarita nga agkin-kin nita babaan ti internet. Maikawak tulakit di Kan, talaga ngamin nga tadanak ko. Ay, sus, kunak lang arudin nga wanrumba nga pagdanagam. Wanangam ka sa nun nga no makasarak to ti sa balay, Jay. Ay, sus! Apay, awan pa nagtalag mo iti kaya nayat mo. Amok ngamin, adun to ti suluisog, Jay. Sika talaga. Uray sa dino, adda sulisog. Di pindidaytan iti tao, no, pasulisog. Ha? Oh, diure man kadagin na sidag kayo akanayon, no talaga, pasulisog. Adamot kit di rason mo, Diyak maawatan tiriknak ngamin ni tinamuak. Ang talag ka kenkwana. Talag, iti tunggal may sati kasapulan iti long distance relationship. Talaga asahan na malapdan ti papanaw mo. Wino yadayom kada kami, bro. Uwan, bro. Pudno gaya mapanawa mo, wino adaywa mo nilin. Awan maaramidak, bro. Kasi tinakunak. Saan ko akayat nga agsakit tinakam ni mama. Kat isut pa kaigapuan ti dakas ang mapasamakin ko na. Ah, bro. Napatagmat nilin kanyak. Ngam napatagmat ti inak anak kautangak itibiyak ko. Mawatan ka, bro, dyan. Isu nga adda ko makidakakin ka, bro. Oh, anya day ta? Saan aga po taon panagtala ko kinilin? Saan mo kumaabay-bay anti kayang ayat ko? Nay. Anya ti kahit mo asawa ni ti day ta, bro? Nasingad na nga gayam. Sika ko matimang bantay. Kun mang bayabay kinkwana.
Apay akas na tila nga masimang pwet iha. Nagsangsangit ka kadi? Papa, O apay. Nagapa kayo kini John Ray? Adda kadi saan nyo ang nagkinaawatan? Lino ko nakakadi. saan, Papa? Ngam pumalawan ni Jan. Pumanaw ko na iha. Papananakin. Anya tiraso na pumanaw. Ag-flight na ning tunumay alawas, Papa. Apay. Nagitkat ka din iti trabaho na? Kat napan ag trabaho ija bro? Inala da uncle kan auntie na ijay Canada, Papa. Kasta gayam iha. Diyak maliklikan ti agliday, Papa. Itala nga ginadayo kami. Iha. Awan met nga tati dakas na para matlaeng kada kayo dayta. Isagana nati masakbayan yo. Uwan matkit di, Papa, mawatak. Ngam, kasla sana pa'y anak kasagana iti adayo na. Masapul nga maawatam, iha. Kamin, patya ka na saya at ti plano na iti adayo na. Diyak ka mo, Papa. Ngam, makariknaak ngamin iti panagdanag. Anyo? Kasla mariknak kan. Saan kami itong nagkita? Ay nanak ko. Sana day ti panunutin. Saan mo kumapukawin ti panagpalag mo ti kanayat mo? Saan man nga iti dayta, Papa? Ngam, ado ti sulisog ijay. Uray lakit to yung anak ko na ya. Lumaipapan iti dayta, kasapulan ti talag. Kasi tinakunak, Papa. Agtalagak. Ngam, di tak mababalaw na makariknaak iti panagdanag. Amo, iha. Uray no adda ditoy, no talagang agloko, mapalilata. Papa, Ngam uray addamit iti adayo, no talaga napunlukan ka. Liklikan na ti sulisog. I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. O anya, friend. Naisaga naman ti bagim, iti papano ni John Ray? diyak ka mo, friend. Ngam, lumda nga. Taitalaan nga agin na tayo kami. Maawatan ka kiti. Ngam masapol may ruwa mong tabagim. Talaga kasta? Sana mapuna si ti panunot ko ti negatibo abanag, friend. No talaga ngay ayatem. Awatem ti amin. Adu ti sulisog ijay, ta liberated launay dagiti babae ijay. At least no ditoy, adu pay laang dagiti mangipatek iti dayaw da. Pudno day ta kinunam. Ngam kasi tinakunak, agtalig ka, iji kaya ayat mo. Oh, madanon kayo matgayam dito yung restaurant, Lynn. Vilma. Oh, si kamat gayam, Greg. Oh, Greg! Ah, Di mo kadwa ni John Ray, Greg? Wen. At na kami ni kamakam na report. Takasapulan ni boss. Wan ata ni, agluasan nito may alawas. Masapul nga rod nga the turnover report nga. Wan matkiti ang. At na kami tayo mang take over ang kinkwana. Ni, kunak man no si ka. O, saan? Sa Balea Department tayan ko. Ay, kasta ka di. Ani, saan tamatang may ramraman nila ni saritaan? Uli, na pwede kagtagtagari. Sige lang. Okay, haklang. Kasanungay. Anya tirik natin mapanawan? Ha? Ay, sus, Greg. Di mo man sutilin tigayam ko. Ah? Ay, awan mo't gandat ko amang surdukin ko anang madlaw ko ngamin tikin naliday na. Natural.
Si kamang ba't di mapanawan? Lin, don't worry. Nasing patigayam ko. Uray agin na dayo kayo. Di na kanto isukat itiganggan na at chicks. Nagkikita kayo gayam kadalin kun Vilma. Juan, napanak kami nagbirin data marik naktibisin ko. At amot nga rin pagkakumiko mamitay. Okay laan. Naskan amalpas ko dagiti reports. Takabawain mat kini boss. Anya ti kun kunada Vilma kun Lin. Nadlaw ko ti kinaliday ti rupa. Ti kain ayat mo. Ay, agsarak kami ng madamdama. Pagsaritaan may anasayat dito eh. Masapula. Ngam saan ka madanagan? Aramidek ti bilin mo kanya. Agiamanak. Saan ko abaybayan ti kainahit mo? Saan agaputawan pa nagtalakokin ko na? Amumatan. Amangan no maamuan ni Rodel. Nga awanak. Katday tati paggundawayan na. Di napatpatasa na paglukwan ni Lin. Tas siyak ti makalaban na. Girl, I need you. I need your love. Ti anak ko. Hello, Iha. Papa, maladaw ka sumang patintun madamdam ha. Agkuyog kami ngamin ka ni John Ray. Kasda ka di? Alawan, Iha. Amok mo na napatag, ti pagsalitaan nyo. Ikay madanagan, Papa. San kayo kumangag panunod iti sa bali? Tamo ka sa luwadan ti dayaw ko. Amok mo't day ta, Iha. Ti napatag kita, kit amok no asino ti kaduam. Iso amaladaw ka. Wan, Papa. Amamudak matan. Diyak kaya't nga dandanag kayo. Wan, Iha. Tay talaan pa. At apay nga minaramidag ti opisina. Sige, Iha. Bye, Papa. Bye. Talaga matanagan ti anak ko. Iti panagin na dayuda iti kainayat na. No siya klaeng. At damit pagimbagan ti panagin na dayuda. Tapno masuot no kasano ti kinapud no ti tunggal maysa. Kagrunahan ti amin. Amok. Apagimbagan tanto matlaeng day taabanag. Nalabit. Kayat ni Tiyan. Kaysa ka na ti masakbayad da. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Even if... Lin, Vilma, panawan kan dito eh. Adan ni Chan. Okay lang, friend. Good luck. Uy, si Kamat. Anyway, thanks, friend. Welcome. Sige, mapana ko ni Kenny dyan. Babush! Okay, bye-bye. Aganad kayo. When? Ay, anyan ayat ikayam ko. Malidayan, gaputaw madayo tikayan ayat na. Hangam no siyak. Maragsakan ak. Tamabalin aday tatidalan na makadanon tumutan ni Canada. Hello, Vilma. Oh, Greg, si Kamat kayam. Oh, nasino tulurayam? Awan. Agur-urek lang iti taxi. Pinarubatak lang ni Lin. Tanagkuyog tan kini John Ray. Kung naknururayam ti boyfriend mo. Ha? Kas na ka di? Tapno saan ka na marigatan nga agoray? Itulod kan? Oh, thank you. Ngamsahanan, Greg. Kababayan pa eh. Amang ano da makakita ka data kat maidanon iti girlfriend mo. Ay sus, siyak pa'y katipon ti pagapaan yon. Anyan. Kaya katawa ka. Ay, makakatawa kitim bagam. Awan girlfriend ko. Oh, sana all. Tilay bagbaga akon. Kasla jak mamati. Oh, at daking ka ano saan ka mamati. Ibagbaga nga rudan tipod no. Okay. Saan ka apilitan ang mga klon nga dan girlfriend mo?
Kasi tinakunak. At daging ka ano saan ka mamati. Wanya, pabainan na ka di amang itulod kang ka. Ha? Sige man laran. Abangan no kaguran nakpay no saan ka apagusto na mangitulod kanyak. Apay ngin paradam dito igit ti baybay tilugan mo. Kaya't kung agsarita ta na imbag, iti maod agon daway. Kaya't ko nga agkin narita. Kinapod no na dyan. Madana ka na. Pagdanagam ko ma. Awan rong ba nga pagdanagam, iti adayok iti danam. Dyan. Dasaan ati kinaadayo ta, iti tunggal maysa. Ti mamaglami isterik na ti tunggal maysa. Ikarikin ka dayta. Sapay na kumatakas tang agpaiso. Ngam, sana mapunas ti danak ko. Apay marit, hanya iti pagdanagam launay. Awan ka dit pa nagtalak mo kanyak. Agtalakakan ka. Ngam, kasano na makasarak kanto ijay iti sabadi. Saan to ang mapasamak dayta, lab? Kasi kalaang tinakaitali mong dito'y puso. Diyan. Saan mo kumapukawan ti panagtalak mo kanyak? Si bubukol ti panagtalak ko ken ka. Pulos. Sanak nga agtuatwa. Si kakit di nang runakat at daday di arodel anapingit nga agrayo ken ka. Saan mo apagdanagan dayta? Taawan ti makaartap ken ka dito'y puso. Kasta akmat, iso a please, agkari ka kanyak. Orayon nak nga ore anyat mapaspasama. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Promise. Saan ka nga danak? Adda aklat tangagur oray ken ka. Agyamanak. Kanayon mo nga ipapan nga addak akanayon itisibay mo. Wen. Adayo akman iti dinam. Ipapan ko mo't nga adda ka itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kun kirid ko. Same here. Chanre. Sana tuwapulos nga paliw. Yes. I always love you. Forever and ever. Kasta agmat dyan. Sika, kat sikan tulaan tinakaitaliman iti puso. At ayo ka man iti ganang. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. Girl, I need you. I need your love. Those moments, and no one can take your place. Promise. Saan kang tanag? Tada tulad tangagur uray ken ka. Agyamanak. Kanayon nga ipapan mo nga addak akanayon itisibay mo. Wen. Adayo akman iti dinam. Ipapan ko mo't nga addak itisibay ko. Katsika ti inspirasyon kan kirid ko. Same here, Chanre. Sana tuwapulos nga paliw. Yes. I always love you. Forever and ever. Kasta akmat. Sika kat sikan tulaan tinakaitaliman iti puso. Adayo ka man iti danang. Ulitak ti karikin ka. Agsubliak, tapno tong palak ti karikin ka. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow. Agyamanak iti pangitulod mo kanyak dito'y airport, Craig, bro. Awanan yaman na bro. Katay karim kanyak. Si kapay lang ti makaamo kinilin.
Aywanam ko ma. San ka ngagdanag? Adday tinatalgad nga ima ti kainait mo. Agtalag ka kumakanya. Nasingad na agayam. Kan nalablabas pa yung agayam. Taabak tapay ti kaslag kabsat. Nulabsam ti agsao. Agpada ti kawikaw ti bagis ta ako nada. Wan, kasta matirik na ken pangibilang aking kabro. Kaday ti tilaglagi pam. Anyaman dagiti napatagkin ka. Napatagmatan kanya. Agyaman nak, Greg. Natalgadan tirik nak amang panaw king kuana. Taamok adi mo baybayan. Wen, sakti mang sukon, mangitulod king kuana, iti trabaho na. Saan ka ngagdanag? Agmulta akton. Wen na yan. Good luck bro. Kensan ka kuma makaliplipat. Anya tirik na mita? Okay lang. Yan may kawaak. Kasano? Awanan ti umawag kan ka, kan awan maawat mo text messages. Uwain nga ron. Sana bale? Saan mo mataparikot ti mangsukon kan ka di balayong? Kan mangitulot matlaan kan ka? Ngam, adda pa nagbain ko, Vilma. Apay mat. Panagkunak. Awan matidakas na. Nang ron no nagtulagan da nga kayam. Awan mat kit di Amo mat ti kinasingid da adwa. No pay amo kamay kawa kalaan. Kaputasan ani dyan ti kadwam. Ay, wen nga rod. Oh, awan ka di pa ti awag na kan ka? Awan pa'y mat. Siguro. Saan pa nakasangpot ijay? Wen, tadwan sa ti stop over na. Isumat la kaya. Okay, orayam ati awag na. Awan pa lang tawag ti anak ko. Mukha na pilpilit lang nga napanijay. Para ken kwa na lang tay jay. Uray agin na tayo ta. No naikari nga isuta. Awan makatubag. Agaya tunay ni Chanre kinilin. Wanong analin. Anya nga tati mapasama kay ti relasyon ta. Ita nga adda ni ti andayo ti anak ko. Ay sa bagay. Piyagtatay ta. Makamutan no niya teramitan ta. Saan ka mo't itaalaptan? Kaya't ko lang matamay sa gana dahi ti husto ti masakbayan ta. Damo ka na pimpintas ti kasat na ijay ngam titoy. Awan mat kiti ba ko na kinilin? Ngam, saan lang nga mo ti kasat ako nata? Ta ultimo inapoy nga isubungon maragragpay. Agap, kasi ti kunak. Nunay kari nga isuta. Awan makatubang. Kat agtugmuklat tati talanta. Nga ora ang japay dagiti sumangpay apan nupok iti relasyon ta. Girl, I need you. I need your love. Kaya't mo asawan ni Greg timang sukon ken mangitulod ken kaditi balay iha? Wen papa, nagtulag da ka no kan dyan, Ray. Uray pay. Bayan nila ka na. Nasingpot-pot ni Greg. Kan agkagayuman dalaunay. Abak da pa'y nga ruti agkabsat ka ni dyan. Angam iha. Amangan no sa bali ti pagtungpalan ti kanayin nyo panagkuyog. Papa? Nangruna no nadagkat kay launay. Awan mat nga ta, Papa. Ngamin, kasi tinakunak. Nasingid dang agayam.
Saan mo laeng amay bagay, ha? Tajay ko na nga ruden. Ura na yu periti danom akayo. No kanayon amadadang. Sumgidlat ta. Eto na ang araw na. Anya ti kinunang, friend? Saan ka nakaturog unay, di rabi eh? Wen nga rod, friend. Sana sumina iti panunot ko dyan na ibaga ni Papa. Anya nga minaya ti imbaganakan ka. Kasla mariribukan ka lang unay, saan ka nakaturturog? Amangan ka no iti kanayo na panagkuykuyog mi ka ni Greg kat adda maabol a relasyon. Anya? Oh, well. Saan tayo lang nga mo? Adayo ang mapasamak dayta, friend. Nasingid nga aggayam da Greg kan John Ray. Amok. Amom. Kunada, awan imposible kan ayat. Si kapil mo may sakamat. Sa may sang ada nagkinarian mi kan ni John. Nga oray anyat mapaspasamak. Saan kami itong agsina wano aglinipat. Nga oray aging nadayo kami. Oh, sana all. Awan. Nagkaring agsugli tapno tong palon na ti Karina. Wow, ha? Sana all kunakmanen. Ken, adtuyak mat amang ururay ken kuana. Tapno matong palata ti panagkalay sami. Isungarod ako na asaan ka nga agliday iti adayo na. Tama ko na anagasat kalaunay. Ngam, ti posible nga adda maabol a relasyon iti nagbaitan mi ka ni Greg. Kasla imposible, friend. Oh? Kasano ko ma? Kasano ko mga... Oh? Anya ngay no. Anya ti amo tayo. Ado ti mapasamak tunggal aldaw adumteng, friend. Saan, friend? Dinto mapasamak dayta. Ngam... Oh, ngaman niya. Anda na sa ukanyak ni Greg. Apalan na kanuunay ni John Ray. Ta isu tinayat ko. Oh, makita? Kunakon kat. At dalakit dinalimo da pa na gusto na ken ka. Kinamom, nakunanapay. Ano ada ka no kasingin ko? Arman na. Wow! Sana all kunakmanan. Kayat nasawan. Diyos ko. Ada nga ta nalimit arik na na kanyak. 100% nga adda. No kasta tinaybaganakan ka. Kat, saan tala nga may baga? Ang mga nudumten to ti haldaw nga ipudno na kan kaday tarik na na. Taawan kat nga ro dito ni John Ray, agayem na. Eto ka na naman muli, kumakatok sa aking puso. Pag-ibig nga kay kuli ako sa Ay, ada lakit din ti anak ko, aya. Naimbag ta damat day ta agayim da. Agasum day ta. Sukunan kin itulod na. Angim, saan to nga ta mapasamak ti pampanunutek? Nga iti kanayon da pa nagkuyog kat addan tumaabel a relasyon iti nagpaitan ta. Nagrunakit at dan ijay Canada ni John Ray. Nataer kan di ada ni John Ray. Kat sigurado nga ado ti agrukbab ken kuana. Kasanon no di nang tumalapanan ti sulisok tadayo ni Adalin ken kuana. Nanyala di tanti pampanunotek. Agam, saan nga imposible ang mapasamak na ito? Ititaktak der ken kinasingpet ni Greg. Saan ang narikat nga ayatan tikas ken kuana? Sorry, Greg, ha? Oh? Sorry? For what? Nagbayaga ka grub-grubwat. Kanayon nga isot pangungungtan kanyak ni Papa. Okay lang na ita. Sang-sangpit kumot lang ita. Ken nasapa pa mat? Sa bagay, nasapa tapay ngagpaiso. Ngam, ang mga numala daw kamot ito opisina yun. O saan? Siyak mo tibo siya? Ay, iti department ko ti kahit ko asawan.
Sure ka? Saan ka madaksan? Saan? Awan rumbang nga pagdanagam. Okay. Imbagam day ta, ha? Iso mabalinta pa iti tumaga sa amamikat iti restaurant, iti asudeg ti opisina yo. Ala, apay, saan ka pa yan namigat? Nagkapiak lang itay. Sige man laangan. Sa bagay, uray siya. Imbinumak lang iti gatas. Amok matapada ka, adi mamigat. Kasanumat nga mo? Siyempre, nasingad kami nga gayam iti BF mo. Natural, nadakamat na kanyak dayta. Ay, alawanan. Amok-mot nga ado ti may istoryana ken ka. Maipapan kanyak. Kasta kayo kidi. Awan rumbang nga pagdanagam. Awan dagas nga istorya na may papanken ka. Kanayon na ka nga ibida kanya. Iswa, kasta unay mo't nga apal ko. Anya? Day tatipod no. Ada madlaw ko ha. Oh, anya day ta? Talaga akan nayon mumut apatukaran day ta akan ta Inted kanyak ni Jan. Yung kabil na iti flash drive. Talaga? Sana all. Amok nga minamagus-gustuan taimbaga ni Jan kanyak dayta. Anya? Kinamok. Malagip mo tigayem ko no mangeg mo dayta akanta. Pudno dayta. Ken? Pagustuak man. Oh? Title na langen ket napintas. I'll be right beside you. Oh, gasan? Akay nasawan. Taagin na dayo kayo kinidyan. Siyak ti adda iti sibay mo. Ha? Si dadaan ngagsirbi ken mangsaranay kin ka. Bayat ti kaawan ni Jan. Greg. Amom ka di? Kaslamat ang kurang tel daw ko. Nujak mangagday ta kanta. Anyan? Ken amom pay? At malakip ko tunggal mangagkuday ta. Oh? Talaga? Oh, sana all. Sino man? Malagip ko ti panagkuy-kuyog ta. Talaga? Sana all. Girl, I need you. I need your love. Asa ino nga tamat na ito nga mawawag. Di nga tadyan. Apay adito nga umawag. Kat adamot cellphone ni Annalyn. Felicitas Residence. Hello? Si Kamat Gayam Rodel Barok. Si Mreka niti trabaho na. Nasaya at mat. Ha? Nakamami ti dayta. Kasta ka di? Uwan. At dani jay Canada ni Jalry. Dandanin makabulan na ijay. Tay tatisan ko nga amo, Barok. Mala. Baliwam tulangan ti umawag no balem. Wan, Barok. Sige. Bye. May samet day jay Arodel. Kasanuan na amuan na nga awanin ni Janry diti Pilipinas. Kan, saan ka di pa'y nagsubli iti trabaho na? Ay, napingit day jay nga grayo iti anak ko. Kat amangan no riribok naman iti anak ko. Amangan no iso tumawad ariribok iti relasyon dalin kin dyan. Kakaisuna saan ko anak ibiyangan ti relasyon ta. Day jay kit din Arodel ti manggulo kadakwada. Wanya, mapandan?
Nakaawid gaya man dagiti kakadwam. Sorry naladawak basit. Awan okay lang. Adamat langin naramid ko. Kan inyawag mo matamaladaw ka basit. Ada nga minilipas ko report. Mabit lang nga. Ornosat dagiti papapel iti table ko. Amang ada pa eramidam. Sige lang. Agtugtugawag lang dito Sige man nga Rod. Mabit langin da ito Sige lang. Take your time. Nay. Madamamot ang mapatpatukar ti paborito makanta paborito ta? Unak ko ba? When? Onya, awang ka di payawag ni Jan. Ay, awan pa'y nga Rod. Ang loko na mo kong. Nakalipat sa amaten. Ora siya, manungal daw na di mawag. Kasta ka di? Duangal daw mati na di mawag kanya. Ano yan? Ay naglukon. Maiturid na tisan gumawag king kay ti duangal daw. Siguro. Amo na abisi ak. Nalabit ngayon ton rabi nga umawag. Agsabali mo't nga minti oras tayo dito Kan ijay? 15 hours behind. No, alas 5 tayo iti agsapa. Alas 2 dalaang mat iti malumijay. No, alas 5 tayo dito kas ita. Alas 2 damat iti parbangon iti Canada. Wan mat kiti Aday ta. Nalpasan. Sige, mapantan. Nalpas mon? Wan. I-check ko langan intong bigat. Kababain mo't no aguray kay ti mabayan. Na yun. Awan anyaman na. Uray kat awan mo't amok kapapanan. Sige, mapantang nga roden. Okay. Lakmo tiri daw. Mano malipatam. Wan. Sige, Megan. Siya kunti mangilak. Nagsimpat ni Greg. Okay. Pagtumpalan nga tati kinadagkat mi. Girl, I need you. I need your love. Long time. How I cherish those moments. Aday ka, nalpasan. Sige, mapantan. Sigurado ka? Nalpas man? Wen, i-check ko langan intong bigat. Kabaabain mo't no aguray kay ti mabayag. Unay daytan. Awan anyaman na. Uray kat awan amok apapanan. Sige, mapantang nga roden. Okay. Hindi mo lipatan ilak diri daw. Wen. Sige, Megan. Nagsimpat ni Greg. Sige, siya kundi mangilak. Sige. Okay? Pagtumpalan nga tati kinadagkat mi. I don't wanna leave you. I just wanna love you through sorrow. Wan, kasta nga Rodel. Sige. Bye. Nagdagulit mo tinda dya, Rodel. Tsak kumarabang ngay bagati kas jay. Nasaysaya atin numamuan na nga damang itultulod kinilin. Adaw mauawag iti cellphone ko. Di mat gaya man ako. Hello, Iha. Ayan mo. Papa, medyo maladawak ba sita sumangpet? Ngamin, nag-dinner kami ni Greg dito Irwal. Didak mo tinurayan namang rabi, ha? Sige, Iha. Ala nga, Rod. Agad kayo, Wen. Wen, Papa. Bye. Bye, Iha. Saan ang magastusan nga ta ni Greg? Anya nga tati kay papananday tangar aramidon na? Amangan met no ti atap ko nga da pa nagkursunada na kinilin. Mahal pangarodan ha. Kit-kitaan nakmatlatan. Maru na wakto lang ata. Ling. Tapno maitulod na kun. Kan makainanakan tumatan. Amok nga do tinaramid mo, Joe Pixina. Awanan yaman na.
Kinsan ko amarik na tibanog ko no kadwa ka. Anya? O siyempre, kadwak di kapintasan a babae di tilubo mo. Di wow. Bola. Kapintasan ka dyan. Sige, saan ka ngagdanag? Siyak to mati agbayad iti dinner ta. Kanya, ay, saan? Saan kumot nga itulo kasi kati agbayad? Alakit din. Mangantan, nalamiis ang dagiti na idasar ang makan. Can I invite you, Jan? For what? Pangawisam kanyak, Charming. Kuyo ganak man nga dinner. Ha? Oo! Di mo ko na ay napagkadkadam ti awis ko. Okay. Lipasak lang ti report ko. Saanan? Mapantan. Nalpasan ti working hour mo. Siyak nung ti makam mo kini papa. Okay. Kasano nga ta makapagkagkadak iti daytoy. Anak ni boss. Iti daytoy a construction firm. Apo, apakit kita nakitikas ta. Napintasak ka di? Ha? Ibagam tipod no. Nasaan? Gumurakan ka. Napintasak ka di? Naskan ka di pa nga ibagak. Really? Oh, I like it. Inagkanak? Para day talaan. Ping-ping mo latinagkang. Kurang pay amangan no. Kayat mo nga iti lips ti agkak. Ha? Ay, piniyaka mo tanya. Oh, nag-click to yung awawag Hello? Nakariyan ka pa'y gayam, Greg? Uwan, sana ka makaturog. Isa pinatas ko timawagin ka. Sorry no, masinga ka. Okay, no problem. Actually, sana ka mata makatulog. Ada ka di parikot mo? Pampanunutik namin ni John Ray. Ta nakalipat matan. Lin? Awanan. Talaga atsak maura yan tiawag ni John. Anya ka tangag pa iso tinapasama. Tawari siya ka di na pa inawawagan. Uwan nga ron. Maikatlo da ito yan narabi adi mawag kanya. Oh, hasta ka di. Saan mo ta naka-online? Anya nga tan ti mapaspasamak ken ko ana ijay? Agtalo bulan lang pa itikat na iyay saan? Uwan. Di nalam mo. Nalausan ti iliw ko kan ko ana. Uwan no, busy mo dyan tao. Uray pay. Maipamuspusan no kayat na. Sa bagay, uwan matkidiya. Ngam. Sapay la ko ma, tadin tumapasamak ti pagbutbut nga, Greg. Pagbutbut nga anya? Adi kamtun agkita pay. Ay sus, saan mo't nga tama pasamak na ita? Tamok nga'y ayatin nakalaon ay di kayong ko. Isot kanayon na nga ibaga kanya. Ngam ado ti sulisog ijay, Greg. Anya? Iti day jay atak-tak dar ni Jan. Amok nga do ti agkurso nada ken kuana. Sa bagay. Kasanon no. Di nantun masarkedan ken malabanan ti sulisog. Girl, I need you. I need your love. Kunak na gawid tayo tayan. Yung nagpilit ka pa lang may dito'y bar. Come on. Danggayan nga uminom. Sorry, ngam. Sana ko nang agin inom. Kung agdrive back pa eh.
Sa adapay sa inton bigat. Saan mo paglanagan di trabaho? Tasyak di makamokin ni Papa. Anya? Saan, Charming? Nabitak pa lang iti kumpanyayo. Saan ko akayat nga adam ako na ni Daddy? Unak awan parikot. Sa balya talaga dito eh. Yes, honey. Come on. Ha? Honey? Oh yeah. Ibagat kan katipon no. I like you, Chan. Anya? Kaya't ko. You will love me. Kaya't ko nga. Ayatan nakmat. Diyos mio. Kasano dito yan? Kasano pa inilin? Naglaw anak iti dito yung mistisa. Saan amabalin at tutupak dito yung babae? Oh! Apa yan na pa ni magkamatan, honey? Kuha. Why you look at me like that, John, honey? Nabartekan, Charmin. Saan mo nga mo ti sasawang? Gustong tinainom mo. Narigat mo malabsam. Ay, saan ka madanakan kanya? Naruwamak nga uminom. Naimbag mo saan nga agungat ni boss? Saan? Kunak manan. Awan ng bibing na kanyak tapyag ko dito eh. Anya? Saan nagpaya na baratag? Come on! Join me! Sa bali mo dito yung babae. Oh, sige, honey. Let's celebrate this moment! Oh, iha. Apa yan? Apa saan ka makapangan? Awan ganas ko amangan, Papa. Kan madlaw pa yan napayatan ka, iha. Papa, Adda ka di parikot mo? Wano parikot yung kini dyan, right? saan ko ngilubak kada kayo, Papa? Manungal dawan adi imawag kanyak wano nag-message man la kumay ti messenger. Amang ano makumikumit laeng, iha. Nasayat lang no kasta ti rason, Papa. Kasanon no. No, anya, iha. No nakalipatan, tanakasara ka ni ti sabali, Jay. Anya? Manula nga bulan na ijay, iha. Isukat na kanadagos. Day tati pagdanagak, Papa. Saan nagaputawan talik ko ngam kasanon no. Ada nang sulisog kan kwa na ijay. Iha. No talaga nga ayatin na ka. Malabanan na. Wano nasken alabanan na. Ada ka di parikot mo? Ako. Saan ka kumanagag di bakpay? Amo, da parikot mo. Saan ka kumaabumdang amang ibagkakanya? Basta, ada may tulong ko. Ipay ko. Diyak ka mo, Greg. Narombang nga ibagakin kita ito yung wanusan. Ibagam lata. Tadda ka si dada namang tarabay king ka. I'll be right beside you. Madanagan ak namin. Kan, basta awag. Kasan batin nga mauawag. Di pa'y agonlinean. Kasla, aawan matan pinanawan na. Ore siya. Di na kumatawa-awagan. Sapay la kumata sana mapasamak ti pagdandanagak. Amang lipat ti gayem mo. Ibagakin ka. Amok no kasanot panagayat na king ka. Gamasan tayo nga mo dagiti dumta nga sulisokin ko anay jay. Day tangarod ti pagbut nga, Greg. Amok. Moderno launay wano liberated dagiti babae jay. Ket mailawan ti gayem mo. Girl, I need you. I need
Sorry no naladaw kami ka ni Greg, Papa. Awan parikot iti dayta, iha. Kukwa. Papa? Awan to nga tati sa bali nga ibo nga dayta kinadeket yu iti tungkal maysa. Ha? Nagrunaket ko nam, nga awanan awag kan kani Janri. San ko nga mo, Papa? Ngam, kasagayim laang mo ti pangibilbilangan may titunggal may sakan, Greg. Saan mo ang may bagaday ta, iha? Tay kunadan, madevelop met ni Ayat. Tasa na basta nga grossing. Saan ko nga mo, Papa? Sige, makaturturog ako. Saan ka nakaturog na imbag idi namin sa narabi, ipa? Sige, iha. Good night, Pa. Good night, iha. Nene. San samat anasaya atin ti mapaspasamak kadaan alin kinsyatre? Daytoy kaditi bunga ti panaginat tayo ta. Anya ti orasan? Aldaw samatan. Saan nga iti kwartok ti ayan ko? Anya daytoy? Apay akas to iti langak. Ni Jermin ti ada iti habay ko. Honey. Anya ti kayat asawan daytoy? Honey, please embrace me. Anya ti kayat asawan daytoy, Jermin? Adak iti kwartong. Anya ko nga pa'y. Tinagkaitata na turog. San ka di ngayon tulod na dito kondo unit ko? Ngam sana rumbang tinapasamak ka data. Tawan mo't relasyon ta. No need. And don't worry, honey. Sana ka papawi tinapasamak ka data. Nadikat. Maragsa ka naglaunay. Ngam sana rumbang. Taada kayan ayat ko iji Pilipinas amang uray kanyak. But you're far from her. Anya? Siya tiyada dito ay asidataan ang mga pap iti iliw mo kankwana. I'll be right at your side. Saan arumbang daytoy? Among ka di dyan. You're a great lover. Ada kayan ayat ko iji Pilipinas. Lipate mo. Anya? Nabayagan nga agayan ayat kami, kinilin. Agin na dayo kayo. Kat siya, tiyatay di asidag mo. Di na sayaan, awagak ni Papa. Iba kakasan ka pa sa marakita. Anya? Kayat ko, agtalinaid ka dito kundi unit ko agmalam kan agpat nagpay. Okay? Diyos ko. Nagbasol ako na iti relasyon may kinilin. Sorry, Jan, honey. Ngam idita mo pa'y na makita kayo di opisina ni Papa. Nagustuhan kan naasitakin kanya. Ngam sorry mat. Nudyak maikaring ayatan ka, Charmin. Taada sa bali ngay ayatak. Mawatan ka? Aramid kami nakapailag. Tapno maayat na tumatlaan. Felicitas Residence, hello. Hello, ma'am. Nilintay to eh. Oh, si Kamot Gayam, iha. Nakawag ka man. Sorry no madisturbo kayo, ma'am. Kahit lang kung matimakidamag, may papan ka ni Jan. Apay, saan ka di nga umawawag ka? Nabayagan, ma'am. Makalawas sana nasuro. Kat madalagan ako. Dahil bakit ka Tabakalawas lang.
Idinto ta siya kat makapulanan. Ay, tsak man amoy titay-tay nga ubing. Kasta ka di. Unay matkan. Makupikom lang at na yan iti trabaho na. Manumot nga rod nga agopen iti Facebook na. Ay, day tatisaan ko ka amo iha. Agam, bayam. Tapadasa ka kontakan ni kabagis ijay no anya. Sige nga rod, ma'am. Saan ka agtanag? Siya kunti umawag kan ka no da makasarita kadakwada ijay. Agya manak, ma'am. Sige, kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Ay, nagluko nga upingan. Ultimo kayan-ayat na. Di na naawagan. Ay, anyan. Apa yan? Awan pa'y makatawid na sa Amerika. Girl, I need you. I need your love. I need your love each moment of my life. Day tatisaan ko nga amo, iha. Payam, tapada sa kakuntakan ni kabagis ko ijay no kasano. Di kagdanag, siya kunti umawag kan ka, no da makasarita kadakwada ijay. Agya manak, ma'am. Kastabay nga rod. Bye, ma'am. Bye, iha. Nagloko nga upingan. Ultimo kaayan-ayat na. Tinanaw-awagan. Manian. Hangam. Apa yan? Awan pa'y makatawin na ija Amerika. Oh, abay nga inawis na kiti kantin. Kwa, friend. Da kayo lang kinigrek ti makaamo iti daytoy. Anya nga min dayta aya. Awan mo tinawag ni Jan. Uri ka ni Greg. Di mo tumawawag kin kwa na. Oh, kasan mo daytan? Tsaka mo, friend. Awan pa'y makatawan na ijay. Nakalipatan? Diyak nga rod amo. Anya tanong awagam ni mama na. Damagam na yung mawag ni Jan. Naawag akon. Mas daaw itimbaga. Oh? Anyat ko na. Nas daaw nga rod itinamuan na. Uray ka nung mati balay da. Saan ngay mawawag ni Jan? Nay, apay ngay. Anyat na pasamak nan? Iso na ito yan tibagbagakin ka pagbutbut ng frena. Ha? Adumteng ti panawan ang makalipat ni Jan. Tiyam kaklaunay. Amangan no sana malabanan ti sulisog. Gapot ka adayok iti din nana. Well, kastoy tima ko na, friend. No talaga ngay ayatan na ka. Labanan na ti sulisog. Saan ko nga mo? Ngam sa bali ti marikrit na. Saan lang ang akin na busy ti rason at di makaawag kanya? Saan ka kumagpanunot iti kasta? Amang at nagdalaan parikot na. Kan padasang tumanong ti umawag ka ni mama na. Tabarang imawag ijay kat anda update na kan ni Jan. Sana mapunas tinataan ko, friend. Sana suminay ti panunot ko ti kaadan kasukat ko iti puso na. I was hurt and I was fooled by love made by rules. I wanna break free. Anya. Oh no. Oh yes, honey. Di kagdanag. Awan gasto sa mga uray sintimo. I have money. Siyak di magkampo. Please, di ka nagkitkat.
Kasanon nilin nga uray kanyak. Ibagakkan ka. Something wrong will happen. No agkat-kat ka kanyak, honey. Anya ti kayat mo sa Juan? I love you so much. No di nakikasal. I will kill myself. Ha? No anya timbagak nga ramitak. Aramitak. Nangruna no agbunga tinapasamak ka data. Anya dahito yan ang naramidak. Promise. Aramidak kami na kabailan. Tapno maayat na tumatlaan. John Ray, honey. Hello bro. Nakalagip ka man. Kunak no talaga di na kami malagipan. Kumusta kayon tita? Saan nga okay? Di ka mat ngaminan makalagip. Takla parikot bro. Diyakan mo no kasano nga ibagak kinilin. Iso asikat inawagak. Anya nga minday ta? Bro, diyak naliklikan ti anak tibos ko amisti sa Pinay. Anya? Kasano nga roden nilin? Saan mo pa ilang ibagbaga, bro? Pangnamnamaang pailaan? Pagurayam iti awan jay tao? San ka kadi amasyan? Kunam ngay ayatem nga maapay nga impaayam iti pagsakitan tinakam na. Nabartag kami ito ha. Kat nakapuutak langan, amay may sa tinagturugan mi. Awagam, kat si ka amis mo ti mangibagaking kwa na. Nuan niya ti baganakin ka. Awatem, tangay nagbasol ka. Girl, I need you. I need your love. Apay, anya nga min dayta. Saan nga imbaga ni Craig? Noan niya ti kunanaan ni Jan kano ti mangibaga kanyak. Adda ka didakas ang napasamak kini dyan? Sa balit yak parparit na kanyak, friend. Amangan no pimaysun ti pagamamkak adikam to agkita pay. Taadan kasukat ko. Ha? Kasta ti atap ko. Sana malabanan ti suliso. Saan ka pa'y kumangag panonot iti sa bani? Urayam ti awag na dyan kang ka. Urayam nga iso ti mangipudno kan kano niya dayta. Kasano no saanan nga umawag kanyak, friend. Di, pilitan ni Greg, amang ipudno kan ka. I love you till the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever. Saan ka kumangag panunot iti dakas kontra kanyak, Lin? Gan ibagam adadadaulit ni yan. Amom no kasanot kinasingad mi. Saan ka nagtanan? Dumngagak. Kunak mat akong takay mga muna. Wino ag-message ka iti account na. Urayam no anya ti sungbat na. Si kanti mangibaga, Greg. Anya man ti bagam, pacheck. Maawat ko. Nga ta? Wan. Anya man dayta. Kasanuman kasakit. Nga uray bagak nga da sa bali a babae ni tibiyag ni Jan? Nukasta. Pudno ti atap ko. Saan na kano analiklikan tinasawa babae? Gamsan ka ngagdanag. Addag dito'y asidadaan ang mga dingaykin ka. Apaya naglagaan na suliso. Nakainom da ka nung nagpadpada iti daya babae. Nakigtot langan iti makariing iti agsa. Tagkaatag na matan. Di nan maliklikan tapa ikasaran ti babae. Ket amom ka di nga anak ti boss na ti babae. Anya? Pilipina ti inana. Amerikano ti amana. Oray pa'y.
Do talaga pang panunutan na nga da relasyon mi. Naramid na ti amin tapno makapagkagkad. I was hurt and I was fooled by a love made by rules. Isumod lagay masanan ng mawawag ni Jan Kenkwana, sir. Tada naglawanan na ababay. Niya. Dahil ta tinagsangsangitan ni Lin. Nimbaglangan, ta napagkalma. Agyaman na kitiyan alos mo Kenkwana, Greg, iho. Pasensyan, sir. Napan kami pa itigid ti baybay. Katidyang impiksan at sakit tinakam na. Maawatak. Kat agyaman na ka, tanda ka lata mga andi ngay Kenkwana. Agagayam kami kada dyan. Awan parikot, sir. Adda ka kanayon amang andingay Kenkwana. Oh, di ka lakit din nagtepal. Nailuyo sa kumatan, mama. Nakainumak kan narugso ni Charmin. Iho. Parikot ko ni Lin, mama. Yapay nakasarita. Day tati parikot ita. Nangruna kat agayat unay kan ka. Kumangan mo't no niya ti aramidon na iti pagina. Amok adina baybayan ni Greg ni Lin. Ayat ko tagkid daw iti pamakawan. Awagak to, mama. Day tati kasayaatan nga aramidom, iho. No talaga na ilawan ka ditan. Anya nga ron, gay. Mama. Darigat mo't no talikod ti anak ti bus mo ako nam. Nangruna, no agayat kan ka. Adda ka di ibagang kanyak. Sorry, honey. Maawatan ka. And I know, ay ayatam tinapanawam iti Pilipinas. But I love you so much. Charming. Agpaiso, naiduma kami babae dito eh. Kat Jack may libak na ita. Nagsisinoblak dagiti nagbalin akaayan ayat ko. Ngam, sikati nakapanagnat nga awan naglaw anak katakwada. Charming. Kang runani ti amin. Awan inayat ko, wano nakarignaki ti ayat katakwada. Anya. Ita lang ang nagayatak iti kastoy, honey. Ipatay ko lakit tinutalikodan na. Promise. Aramidag kami nakabaila. Tapno maayat nagtumatlaang. Saan ko amay kari? I know. Awan reknam kanya. But, aramidag kami tapno maayat na, honey. Okay? Just give me a chance. Ikanak langit ikong taway, honey. Girl, I need you. I need your love. Agyaman nagtakinaduan nagtitoy igid ti baybay. Noawan ka lang nga tamangan andingay kanya. Tsaka mo. Amangan no naglemesak ti tabaybay. Saan mo nga ramitin dayta? Saan pa ka ni busanan ti lubong? Greg. Nalabit sana da kayo tiniituting itong kalmay siya. Kahit pa Jack, dumteng to ti lalaki ang maikaridi na sinaw nga ayan mo. Manjakon. Anya? Saan ko na kaya't ti masaktan? Saan mong ibaga ti kasta? Dumteng to tinaikarya para kin ka. Saan ako namang namnama pa'y, Greg? Saan mo apukawan tinamnama? Siguro. E di umadayo ni Jen. Nagpariknan kanya. Asaanan nga agsubli. Tapno tong paano natin may sakari.
Ayan na dayta, Karina. Di na kano nalabanan ti sulisok ti anak ti boss na. Di ko namkit di. Talaga nga gusto mo't siguro iti dayta yung babae. Lin, Taurayan niya ti aramidan tay babae no talaga alabanan na. siguro. Awanan maramitak. Nalabit. Di tati pagpatinggan ti amin kada kami. Ti kasayatan nga ramidam. Aklunam ti kinapudno. Patya kadumteng tumot lang ti ayat akatukad ti napudno apa nakayat mo. Kasi tinakunak, Greg. Saan kun anam namain pa? I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you. Kumusta ang tirik na, friend? Mauawa na nakitikanas, friend. Kaya't ko tiyak bakasyon. Agpakada ka akin ni boss. Mayat nga ta. Ibagam Panunutak pa. Ibagam ka digin ni Craig, tagbakasyon kayo. Anyan tulangan ti kunain da nagkuyog kami. Oo, apay panunutan ti masao ti sa pali a tao. Naon la ka ti dakas nga aramidan nyo. Manchak. Kanrunan ti amin. Awan dakas na no. No, anya. No da kayon. Anya. Masapul nga klunat nga oray kasanot kasakit na, papa. Nagbanag nga ubaw amin nga rapaap mi. Analin iha. Napanan ti Karina nga urayag ti panagsublina. Tapno tong palan na tinagtulakan mi. Talaga akas ta iha. Adalat ta dagiti dumteng nga pagting iti biyag tayo adi tay namnamain. Ngam, kasla masudak ti pusok, papa. Inayat ko iti kastaunay ni Jan. Iha. Ayan ti Karina nga agsubli. Tapno buklan mi ti may sa pamilya. Anak kari akmat nga orayan at mapasamak agur orayak. Awan kay bagan nga ramidem. No ti maklo na di ka kagasat. No pa'y nasakit. Kasta ti aramidak, papa. Aklo na ti kinapudno. Ngam, diya ka mo, no aging kat ka, no amay turak ti sa... Kabailam iha. Saan ka kumangag balin na nalupoy? Karon na ti amin. Kidawem ti panarabay ti apo. Papa. Wadi ha? Isut mang tidkired ken pigsam amang sarangit ka dagitoy apan nubok ti biag. Pa, agyaman na kiti panang patpatip karyo kanya. Laglagi pem kumaiha. Adda akpay la ditoy amang tarabay ken ka. No namin pinsan amang liipatan. Awan babalin ko. Nga maging kaita. Mariknak pa'y laang tisam tinaramit na. Maawatan ka. Sana kas ka rin na malipatam ti tao nginayat mo. Agpay sa kaita. Wan, tauray ayop lang minatarakin mo ama po ka. Umda sa pagsakitan tinakam mo. Wen, Greg. Nangro na katinayat ko iti awan casting na. Ngam, apay akas to iti palakam na kanyak. Babalawag ti kayem ko. Amo ka mabain mo't kanyak. Tasanan ng imaw ahapay. Awan na mo kasawan. Urayan niya taramida. Uray kunak alipata ko na. Umagibas lang tayo dilagip ko dagiti panagkadkadwami. Ngam, ada pagyamanak launay iti apo. Ta sa anak anay lawan ken ko na. Ada pa'y lapagpanakil ko. Nasinawak pa'y laan.
Day tati kapatgan. Uwan gayam. Long weekend ita. Amano kahit mo ti mapanigibag yun. Anyat pa ko nam. Girl, I need you. I need your love. The memories shared together kept that love alive. I can't. Babalawag ti kayam ko. Amo ka babayin kanya? Tasanan ngay mauawag bay. Awanan ang mo kasawan. Oray ni taramida. Oray ko nagkalipat ko na. Umakibas latay tilagip ko dagiti panagkat kaduami. Nga madapagyaman naklauna iti apo. Tasaan ka na ilawan ken ko na. At dapay na pagpanakil ko. Nasinawak pa'y laan. Day tati kapatgan. Awan kayam. Long weekend ita. Abang ano kahit mo tiba panjibagyo. Anyat pa ko nam. Sige. Agpakadakin, Papa. Sige. Mamuak naman nugot ni Papa, ma. Uwan. Maamu amin tun bigat. Awan parikot kanyak, iha. Agtalaga ka kini Greg. Oray siyak, Papa. Ken, saan kayo magdanag? Am-amo dakmat. Uwan. Amok nga mo masalwadan ti dayaw mo, iha. Wen, Papa. Nintupay dyan na nabayag akayan ayat ko. Awan na pasama kiti nagbalitan mi. Dahita ti kang runaan, iha. Ta oras ang natulawan. Awan pagpanakkel mo iti agbalinto nga asawam. Papa. Naimbag ano isot makagasat mo. Agam, kasano no saan? Wen nga rod, Papa. Kinapod no na. Kasla nalag antiriknak ang makikuyog kini Craig. Awan man lang panagari, Papa. Iha. Awan ilimlimod ko kada kayo, Papa. Ket, saan ko nga mo? Noan niya dahito yung marikriknak. Noan niya dahito yung nararamidag. Aniya? Wan, Papa. Adan in na mabulan, sipod day di pan nakaamok. Nga adan naglawanan ni dyan na babae ijay. Kan, pulos adi imawawag kanya. Kaslain inot mo ta napukaw tiriknak ken ko na. Kasta ka di. Kaya't mo asawa niya, sana nasakit, tinakam mo. Kasla, jakmat mariknan, Papa. Saan akas idi ka am mo? Ngam, at dati saan ko apakaturturugan. Kas ita. Iso arimwara ka nagtimplay ti katas ko. Sana ka makaturog, Papa. Sana suminay ti panunot ko ti panagkuyog mi kini Greg. Intun bigat nga agpabagyo. Excited ka kani, iha? Saan lang nga day tati rason, Papa? Ngam, awan mo't relasyon mi. Awan mo't ibagbaga na kanyak. Nupay, ada na sa una idi kanyak at siyak malipatan. Anya mo't deta na ibaganakan ka, iha? Mga sawan to kanon no makasarak itikas kanyak. Kat apalan na una ni Jan, taiso tinayat ko. Aniya? Nasa una ti kasta, iha? Wen, Papa. Kat sipod pimanaw ni Jan. Ison tinangakam kadagiti sigot ngar aramida na iti. Uwan nga roda. Talaga na anos kinasingpat ni Greg. Da kayo man ti damagag, Papa. Umdas ka ti daytan, ana ibaga na tapno. Maamuak nga adda pa naggusto na kanyak. Umdas ka din dagiti aramidan na ita. Ti ipagpakita na kinasayaan. Uwan, mabalin. Siguro,
Di na kaya tagundawayan ti kinasidag mo kan kwa na iha. Ti panagtalak mo. Adda ngamin kakasta ang lalaki. Ngamin ti kaon ganda. Adda nagrosing ariknada. Kanayon na nga ibaga kanyak, Papa. Anyaman ti kasapulak. Ada kanayon iti sibay ko amang tarabay kanya. Urayo maiha. Amang ano kadagiti masungad. Agpudno metlaeng ni Greg ken ka. Girl, I need you. I need your love. Labiin. Pilitak ti maturog. Napaot mo ti ba nagsarsarita mi kan ni Papa. Abusta ang biyahe kami numalam na pikat. Arabian kami lakit di iti dalan. Kababain mo't ano turogak. Ata umawag kanya kiti kasting oras ti rabi. Asino ko mati... Di dyan. Anya ti ramitak. Sumbatak na ta. Bay am tamao man tulad ta. Sumbatak man langan. Hello? Wrong number kayong samat. I'm so sorry. Pakawanan na ko nga, Lin. Apay ngay mawag ka. Amangan numaamuan ti asawam kat aga pa kayo pa'y. Please. Kaya't ko amang ngaganti pang makawan mo. Amok asi babasulakin ka. Kat abtal nanto lang ti panunot ko. No mapakawan na. Apay anaramin mo kanyak tikas jay. Nagbalin ka anaro ko. Aklo na. Ngam. Aging gaita. Sikapay lang ang tay ayat. Awanan ka is kanday tang ayat. Ipamay sangkit din ngayat ang di asawam. Di na ka di mapakawan. Okay. Nasakit man. Amom no kasano kasakit na. Sige. Pakawanin ka. Ngam no kaano amalipat at tinaramid mo kanyak. Saan ko amay baga? When panawin lang ang ti makaibaga no kaano amay waksik ti amin. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Dasaya at launay no nakapagkitaw ka iti pamakawan kan napakawan na ka, iho. Owen, mama. Nasakit man ti kastroya nagbaragan ti relasyon mi. Askan nga ibturak kung sursurwag alipatan ti amin. Day tatirumpang. Aklo na. Kat idawat-dawat ko ang masarakan na kumati ayat. Akatukad tinapudnong ayat na. Wan kat kuma into nakita kayo. Awan kumat sinakit tinakam. Agtalagat kan ka, Greg. Kan imanugot mo't ni Papa. Agyaman ako di pa nagtalik po kanya. Saan kang hagdahanag? Diyak dadailan dahi ta pa nagtalik mo. Agyaman na, Greg. Kaya ko lang nga mayaw-awan ti sakit tinakam ko. Oh, sige nga. Anya ti kahit mo apa naglosta. Para bangon ti Friday wino Thursday night. Ha? Si Kaman. Ta si Kamat yag maneho. No, okay lataking ka di kalpasan ti trabaho di Thursday. Iso ha. At least,
Makapasyertan iti Friday morning. At ado ti mapasyerta. Oo, sige nga Rod. Mabaling ang tintanton ti gamit na winalikaman ta. Ikargak to ni ti kotse. Sige, sige. Ipakadakmutan ka ni Papa nga agderetsyo tanton iti malpas ti trabaho. Kaya't ko ti aglamas iti arak. Nasakit unay tinakam ko. Iti nagbanagan tayan ayat may kinilin. What's happening, honey? Apay ngagbarbartag ka kan... Agpupungtot ka, Silbag tigas tayo biyag. Damagang pailaan. No saan kumasi ka? Saan kami nagsina kinilin? Anyat kaya't mo asawan? Isupay lang di pampanunutam. Wen, gaputa iso tay ayatak. Saan kidesi ka? Saan na po na dayta? Saan? Sorry, Charmin. Yung saan ko nga mo. Kung kaano ang malipatak ni Lin. Kung masursuro ka nga ayatan. Yes, Daddy. She's now in normal conditions. Okay. Bye. Naimbagta na itaray ko adagos ni Charmaine dito sa ospital. Simro ti sakit na iti puso. Gapo iti panagpukko na ka na ibagakin ko ana. No dakas tinapasamakin ko ana. Kargo di konsensyak. Konsyak ti babasulan ti amana. Anya ti aramidak. Saan ko nga'y ayatan? Saan ko lang analabanan ti sulisog? Nutal ni kudak. Amangan numatay ni Charmin. Girl, I need you. I need your love. Siya kuntiag daw iti dispensar. Wenno pa makawan iti naaramid ti anak ko ani Chanray, Mr. Garcia. Agyaman hak Mrs. Felicitas. Papaina, nagruna kinilin. Nagkasingsingpot ti anak iyo. Kasya'y kitin tinapasama. Kinapudno na. Kaya't ko anilin ti makagasat ti anak ko. Saan daan na ito ding ititunggal maysa? Kan maysa, awan magtan ti parikot. Kaputa makita kat inot magtan na nakamubon ti anak ko. Nasayhat karudukas ta, Mr. Garcia. Sapay lang ko ma, maging pinsan tumitla nga malipatan natin nakas ang nagbanagan ti ayan ayat ta. Wan. Okay, kumusta mo ni John Ray? Ay, dakal ti parikot na iti asawa na. Imawag lang kanya kiti kalman. Ada kano sakit na iti puso ti asawa na. Kat may parit ti sobra pa naglatingit na. Wano pa nagragsak na. Si kaman ti agpatukar. Ha? Sige. Ngam, kayat ko. I-delete mo tay kanta ang nakaprogram dita ka ay ayong apatukaren. Ne. Apay? Basta jakon kaya tatenggan. Kat numabalin. I-delete mo. Ay, sige. Sure.
No isot ko nam. Ikatekon. Alam, patukar kalatan iti FM station. Nasa isayat pa'y. Basta jakon kaya tamanggag pa'y dadya akanta iti kaanuman. Sige. Amo ko no apay. Ngamin may palagip kang kaday ta kanta ni... Agi amanak namawatan na. Imawag ni Jan, kat nagsarita kami. Kasta? Nagkidaw iti pamakawan. Imbes sa mangrugin na malipatak ti amin. Naipalagip manin kanyak ti kinalupoy na. Amom sana rason ti panang sulisog king kuha na ti anak tipos na. No talaga adi na kayat? Awan ko ati napasama ka na kuha na. San ko nga mo, Greg? Ngam. Okay, santa na pagsaritaan day ta. Kaya't ko tinaan-anayan ang makalipat. Tawanan ti maaramida. Isuday ito iti famous military academy. Isuday ito iti main building. Kat iti dayaban na, ijay mo ti bagbaga nga Borromeo Field. Oh, mariknak ti salamsam ti angin na. Kahit mo, agtugaw tapay dito eh? Wen ha, medyo nasakitan dagiti sarka ka magmag na. O di, agsublitan ni Jilugan. Saan? Agtugaw tapay dito yung semento at tugaw. Kaya't ko ti presko ng hangin na. Oh, sige. Talaga nalamin. Kumputak man iti takyag mo. Mabalin, Greg? Oh, sige. No, kahit hindi sa labahin ka pa eh. Mayat? Yes, of course. Sa labay mo't lang. Amom ka di. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat yan. Tinanaanaya pa nagtalik mo kanya. Nga oray awan relasyon ta. Naskan ka di pa'y nga da relasyon ta? Sa akto agtalikin ka? Saan mo't kit di? Amok mat. Di nakpagaramidan iti dakas. Ay talaga asaan? Diyak tumaaramid tayo tag si puta. Anya? Diyak kumapakabasulan. Diyak lang aming kahit agundawayan ti kasasahan mo. Greg? Iti pa naman nakasaksakitan tinakam mo. Iti napasamak ka na kayo kong genre. Diyak kahit ng ibaga mamanang gundawayak. Ngam siguro, inakmat ka kura. Kanyak pakabasulan na ibkas ko tinabayakan ang nalimad arik naking ka. Greg? Sipod mat amom nginapapalak ni genre. Diyak ilipak. Nalimad ka nabayakan nga kayatakin ka. Nadlaw ko daytan. Ngam, saan ka kumamaupay, Greg? Ikanak kumay tinan-anay apanawan amang tingiting itirik na. Nakaawag ka ba, iho? Mama. Jermin. Oh, apay ti asawam. Nadagi. Awanan, Mama. Anya ti kayat mo asawan? Natayan. Kaniya? Anya tirik na ti dandaning agkasar? Loka, damagang pailaang mo't. Siyempre, excited ka na ragsak. Anya ti makuna, may tinatamag ko. Anya dayta? Sumangpatmat kaya man ni John Ray. Balon. Anya? Wen, Ay, kasta ka di. di mo kunaan nga dapay larik nam kan kwa na. Masiguradok ti bagig, Vilma. Napuna sunday di panagayat. Adan ni Greg akasukat na dito'y puso. Girl, I need you. I need your love. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas,